okushaba okwikirwe habebembezi b'edini n'aba gavumenti obwe Reverend Canon Dr. Duncan Zumugumya yarukayo kusiima mu kanisa ahabw'okuruga hare akahika hakujwara PhD. nkahoma school nahomu completely nareba ngo narwo mwishomero umwana yatine nyino mu makana bari nkabusha nabataru so niba kabaragaro witu nangwe n'umukamansazi ngo nganje mbe najundwe byona kabinsaza niba kabaragara ngo nza yishomero nakitunza shiringiro 10 aho kibanga. Reverend Canon Duncan Zumugumya ubwo hatutungire kitinisa cyo bwa Dr. Gambira bicereza okuyabire nakwatane biragara rukuza kutandika kushuma ebyarabere muna hatahashire ndebeza kuyambuga necuro yanje atumwana ndebero ko kundo kushomoka rinde nkende kandi umurisa wenkende ukarinde nkende rwa mushura ukashenye icuro ninza kugurira bitabo nyona mwangu asinze kunabende akandetera ebitabi 12 bya page 3 burcu. Now I'm going to encourage the church leaders also abakwachtwahika olukuza kubacho no mukarisa natewa kubaine deja kubaine a certain level of education ati mo abuza akira ne mo bashomesa bakara kusoma mukarisa mugumize mushome omukoro wo gushikirweho yo namwesi gwa katunene no muhabuzi wa President Mary Karoro Okurut kandi ababagambire Reverend Duncan Zumugumya kunekira bahari ruhanga kano bagakukaba kanoni abantu babijura abana mukaba wakano kashanga byabagore patiso wanengaro katungenga risha ezo kuba mutikondi ezo kuba omwabura kushorora ezo kuba kanoni kama kakujero obuga you are so unique nyoko nakurebire you are brand yanchete njoka umuryango brand yawe in excellence burchokta ho omukono bona chiba excellent. I am over 70. I am still teaching, but these days I teach online in view handle that. So I'm professor of education at Twinomujan Bishop online. I hope one day you will come to me and I teach you and have PhD in theology. Ogunagira munaija kwera batari kwebasa okureba ngo nabo bashembuka. Gasha kwa Sheikh Abdul Latif.